Kama hiyan, hey, tata, 16 aron in hung le taran maya. Tuan, hiyan dang lam tam takan itan. Tam buang hiyan, arong hi, ako lang hi. Avar aron ita, amoy maya, munu ama fresh may ni. 16 hi 407 kan dito naman. Ay nang bokad biyaw maya, alok sa tuan. So dang lam biyaw ni mera. Tuan. Đây đây đâu bên phải đâu ta là cái tay này 16 tin giặc ta kêu mày á ai hi cái này nhang 407 là cái số hết à hanin BS3 4 mo BS3 thì số cái 47 cái anh giặc số ta kha anh nan lâu na số này lệ ta chuan đây kan sai lệ ang ha size gas thế nên tiêm nè heng hi đang làm ta nè xuống kha đang làm tắm lem lâu rồi không này dewa xuống hết lại tập bộ cái rồi lăng hole mày lấy nè chú nào xuống căn chỗ này hi 16 tata mo motor liền này á truck mo review cái này để đón xin năng chú nào đây hi căn ship por mấy thế à 407 căn tí hậu phang hậu này khá căn ship por mấy thế mà xem này là 16 này ta này chuan số 407 chú cần mang mấy số xong số 407 chú này ta chuan số xong DS3 số ivex xem là căn ship nó còn tiền đó là mà quay một em mà cái ship ta cái chú này hết anh em bắt toàn tí ông ta thì căn hệ chuan nghe anh soi ta cho nên company đó mà tiền nghe muốn bơi đó mà help button cần mẹ khá ở đâu lằng á cái đồng na muốn thì cái nào làm chơi cho ngang thì cái nín nghe nè interest in việc của nó ở sắm ta cái này đòn ta thì cái xe thì cái rồi xe thấy đòn ta này cho display cái cái tìm hỏi nó gear đó mà anh đi phát à cho anh em nghe gear đi rồi chiếng lúc ta là ageri kan chiar theyang chomo tikhuan tuna hian hei first gear hi pick up te kan tiang do khan ma bera asir veilam ma bera han first gear hi ron omta B47 anga chia te kha chuan ta hian first gear om nan back gear kha omta second gear a hian first gear om ve thong khan ni ta ni chuan agear kan so sinang hei tiam neutral ani mai ta ti nei neutral chu gear soi pon om khop mai chuan first gear kha khani ta mai ta ni chuan back reverse po he ta om ta da mai ni kan ai hi in chapel aul thina wang khan anum ta em ni ta chuan mo chuan hei ati blaman chu tanga ai achom mani mela aron som tra khop maya lomum khom maya chuan hei hi emergency light kan ti khama chu ari va mai ni chalutuk chuan aron changkang chho khop maya ai abot vel po dashboard vel po zau tha nuama chuan heta dashbox a box ai ain loka kan hong don chinang hian kan hong anga ten documents vel leng chau mai ni hei chalutuk chuan danglam le bu chu he mi lock hi ta ni atuk verte mo chuan he tian in loka a le in lock full lo tian kan lock don chinang tu na kan koi le ta lock full don chuan hi nem lunga ta ni tian ponam train kon thei ta re lo ni tikan chuan ma se train ka ti chuan abung du an ti ta ni tu chuan apa ngai do sakin he tian lock lowin tiang khar pa ngai ta tin kan nem hong me nga thi ro lu theu heu do na ta nem bon thei boka hi tinuam tu pakhat ania chuan tinuam chuan ting het em ma he tama po velo apon om ta hi passenger tan thalu tuk ta ni chuan adang lam le na de ochung a chuan te shat bok ni na langa 47 ho ai kan mo lang te shat boka size po hi kil aron bial ta ni na langa chuan hi LED vek aron ti ta aron ni ta ni hei tha em LED hi munom bik ta ni jana chuan alang dul lo bik ta chuan handbrake a kan nu ta handbrake hi
pon hom tai bi em nei tin suit pon hom ma ei tin nei kut na lo te pan a po chho thei ta chuan kan su do chuan ei me kha ni me ei kan met tlomanga down na ni me ya chuan handbrake chak thra em ma chu ko chei la chei nu pon hom em ei ei motor tam ta ka chon ni lo ni hei mi me deuh khera po chho vak ta kan nga ya a se hei chu awesome pain aron nip ta zai mai ni chuan gear a kan da lenga dir lo nan khan chuan he tama display a meter vel kan en sin an chang kang rem to khop mai a bi kan bulu tanga a chep do leka tuna kan onang tikhuan nga de tanga ya aron leng ta ni on nu khan rei lo te nu khan maneng ta tikhuan khu ron lang ta thet mai ni brightness te hi aset thei ni na langa chuan hei he tlama rpm chuan a fuel indicator chuan a tempo emni temperature zo kan sorry lang thei ta ni ta hian ei tu a hian ei visit workshop de hi lang khiu mai a workshop kalangai ni mel chuan he ta hi kem tan to zat te trip te po set thei bok ta chuan watch a om thlap ta sana chuan he dei battery te chuan check engine indicator te por lang ta chuan chu fm zai red mai ni bokina uri amhang ani to a engi angai ning a sensitive do lek to bokani chuan he tam hi aron sen red ve thei mo aron te keu thei ta eng hi engai ning tangkai na ka shelau aron det kha tangkai em po ko se chung la chuan danglam le ta em chu a side glass hi ni hei ka zo thuak ka han ong to ta ni chuan solam sol la chin tai la so chu 47 kan ta so om ma de ushet ta hemi zon ang vel an om phei ta chuan hei chu he ta kan zon thuak an om ta hei hi en an om zo ke mo kan an chin angai ke chuan ala angai ning ring her ol mer ka tia athwa phei ma ma chuan heng hi holder hi alien deuh ta bok ta side glass te hi alien deuh ta bok ta ni chuan chu adang lam na chuan side glass po hi engai niang awang hi alai dan le achung asan zong a sei zong hi an thau lu tok ta lo ta square trap angin langa ase en nan nuam viau chuan langa ni chuan ahon kan pe chinang ahon chu ring lu tuk chu ni lo motor te hon ang vel ngai ge chu ka duai na ring lo ni ka sei sel thei na chu lo ni le ta se ta chinang o pe sab sak ve smooth mai katikan ari adang lam em na chu 47 BS3 ti te honenari adang lam em chu 47 BS3 ari thui mai ni beng cheng lu to ko mo tong te a share thalai thei do ta ma se apa de zo ka de ga chuan kha ai chu om je chu smooth te deu tina ni na lang ani ke box ani hey hi he na ni engine box vel ani ta ni front to de le ka an hop pa ve tre bani he ba kusin da dan chon punem do to mo na se nok lo ti chu har sa de da wa kan 610 ta review chu to le don na nga next video kan hole